Birigiro bako nende ntuwe kune dirite ya girite na niwe nontu bako diro kiona akanya kana kinyompa matunda medo kukenda mu bako dirange kumanyakia ndeto chietu nende bura chidirite chikarika kire mantu mwanye kinya ye siasa iri kone kandene account ya Meru no ruare kinyaro kudirite nende kwina maromba manene ya kende gurara kudirite gita na mbere ntere cha Nairobi amuna bonende akia mabazi mibone karite guchie baniana yo yana angia maingi kinde to chietu robo ruare nende mbere yara tu kirite orito kinde to yi Tumurume oro kureka na kura kwa ne mutano kenna kurua ichunche bya kibya mwire kudi kwerwari Gabana Kawira na MCS Kadombo Kinyagembe no na kuri mporo wabori atigane na siasa che kibiri na obate kwenda Meru iganwa Akariba Meru Korea bunge bobaregane na Finance Bill 2023 Elias Marega QA chunche bimwe bina kiguni na Rais Ruto kutongeria Kenya kimaromba yo mwaka kurombera Kenya azimie gichi yabania nayo Mwana drama didi wa robo ruare ni Purity Richard na ngeto PHINEAS IMAANA na Nteto chiawero da mweka mberia da icho chongwa tukambiria ati nende ntomurume oro kwerekana ko rairo ni mutano kena mutano kurua ichunche bya kibimubemwiri na bingi kuoneka kontu mwanya nedirite aketika wa ntuku yeruare akiarerio ntubore ndechi munini wa chibontereu emile mukwanjero nedirite aitara akari kulyungaira atori bone ndekenda kwebukana na makarika ya moya ya edirite ndi akirimo nakia mutotigi na batmiriti mwandeke to Nteto Martin Mugambi na utwambiria chyo na ichekeba Bana kethikero muthenya we munde kiratinda ntura yegiankanja wandia mitherukire gicigo mbunge kia mara mathikoni ma mukuru na batimiriti wa ndamiano alafu hapo mbele tuwe na miriti wa ndamiano atere oturo bwake na njeri ya kiriga Nthaki ake James Muremi gukirikanaga ikumuraga na kumugitanga ichunche na kuruga nyama biumia bika ibithiru kidogo ilitupatia wasiwasi kuweza kuelewa kana kwamba ni nyama ambapo ni ya kawaida labda ya mnyama fulani ama ya ng'ombe maana kijana alikuwa haelezi Machunche marametegirwe mari mamwiri wa miriti maragwatithanwa na muthenya we mundi araruthirwa mathiko kenda konogokia mwiri wake ara Kristo kana etegeri bakanichia mugona kathoreki bamukathite na wonokio. Kwa hivyo miriti alikuwa mmoja wetu katika shirika hilo la wazee la kanisa la Kikatoliki na kusema kweli miriti alikuwa mtu mwenye upendo na pia alikuwa mtu mwenye ushauri mwingi sana katika chama hicho chetu. Kwa hivyo sisi tukiwa wanachama wa hicho chama cha wazee kuna nafasi kubwa sana tumeondokewa, lakini tuna wazee wengine sana hapa, wengine watachukua nafasi ya miriti. Chabuchibo wa sublocation ya gatua auro kurikanichanie ni amugona twa mirimo kwanjero auretia karika na tori kurionganagira akiugaga gugatuika atori barionganagera miriti atikiona thina ya Friando Place sasa tuko sawa, tuko nomo, so msio na wasiwasi kama vile chama anasema tuko nomo. Ni shetani tu wakati mwingine anaingilia hapa na pale bila sisi kujua, anatufanya tuwe kama vile tunavyofikiria mingi. Najua wengi wanauliza kulikuwa na chief ama kulikuwa na ile mali chama, kulikuwa na nini mahali ile kitende kilikuwa natendeka. Shetani ni mwovu. Anaingia wakati watu ajui. Ukivukia mko sawa, shetani ndiye anaingilia. Ile kitu tunangeomba, tunaomba sana
akirikiria mukwanjero augite mantu imathirire na imamaranire na kwagea no kiri. The time jua jirani yako ako sawa. Kama ako na njaa, mwangalie. Kama ana nguo, mwangalie. Kama watu walikuwa na ingiliana mali hapa na pale, ungejulikana kuna shida mahali. Ndio ulistukia tu kusikia kuna jambo limetendeka. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara. Mbitagwa Mateni Mugambi. Nange no kunete akaribancho Rwandini akithei bakuria nende kudira kwena konganunwa kiwiti na mbere ndene ya kaunti ya Meru bakiwa abo bedirite nende baitianira kunyuma kimirandi ewiti na mbere bedirite bakiongela na kuwa batabatire ochonwa kadanju kinya kithira MCO nende atwitania nangabana kawira mwangaza mukiri wa metheka na kulikiria ndeto hii. Ruare mwenda ruare kabarabara ito ona muntu chi kaji ono kore mote ruare nyangare yele jigenda jeitera to balabala na toto MCA tuandane oma Imwe ya nonto bwangwira toriterete nonto na toriterete ngwe na nike pindi ke kai muno ndene Thaa arayukirie kura imiario ya kariba mwero nkanga wandine ya Kitheti Gania West irayukitie karu na kariba rururwa wandi Nteretie Nchoro bakiromba into bya Kithe biganirwa antu bonthe batio chaurwa mwenda ithile tore kuthurirwa twawirwa imwana muthaka tuthuriri na twawirwa sana lakini Kenchoro ate yakuwe kinya Imwe nonto aite ana TV na tuyakwa kiwa ka kwenda kuthetera county batu tukauria Nchoro atiri akithi tukauria ka aitire ka thururi county kana thurirwe ni Nchoro athetera akithi ikangwenda kwira mwenda ithile na reka ekuwa minority leader batu tutamuthurire minority leader ira tumuthurire to turutira ngui na reke wita wikathia ite nara uteo gitikiu kia muigia no tutengo ya uturitira batu mwenda ithile na tuthuritie pio na bitu meta tuthura mwenda ithile muile amuthurire kinya nkoro emwe arua tutamuthurire muile utemendeleo tukona Nchoro milioni 10 turigwa na ara kwenu thinyaine no kwenja barabara lakini Nchoro mwanga Thaa ote barabara otete boroji okwenja ketha kwa ngero milioni 10 wiki kwenu ketha ibo bakuringere kura renge tukona ara baukinyithia riu renge wajitumira kwenu mwero nkanga eyo tumira Kithe yonde ne kuthurira na icio kura toikumeria acio kinya Kithe ikure moringerwe wa uire woni utikura ndonere muile kana Kithe eruru kinya Kithe ikure mwe ne batikwe atutethia no ntoti onge tweregirete no nto mwanga Thaa utemendeleo we nayo wa mwenda ithile Thaa itowekerete kauna kamala yarenge na watu ethira no twethira tutekuilela itoraibangire Nkuruki barombete ngotaniro atiatika na bao baile MCO Thaa mwenda ithile no rarare kunda itare David Kaethia muntu aturake na itakarirwa ni akuru akaunirwa mete akerwa atiri onto waita bona bo utegwethakua badu tuiche mwana twake otura kinya keni na inya chabucibo kana cibo baba thurawa baita muntu mbere pio aturi akuru ba mwakirira aitura kwaria akameatite kurona munene to aikwerenge Kimiru kia wala ingoira cia kuluka mbere igaita ikarwa na nene icio jaita cia akwa cia ati antu bonjirene batu tutikuela ingo baba no atu kuthure na nkoro injia twekuira buru na kuini ya ko nene ukaruma na Kaethia kira ko launch ngabana ntukwira muile ari kuo atikiona muntu o mukariricha itokuibwa yake Kaethia no toka chokere arona bani ni nkaire tianeri itena kene are arakaria ngabana launch wetu kikundi kira kia burai yeto kubwethia murandi ora yeto kubwethia arabwethia na ngabana rawirwa afadhali yango kuromba na wini yapio ukaruma mheshimiwa Kaethia puruba abana wini yo karuma mheshimiwa Kaethia no togethe atekathia ntukwera karibichere ngabana ndene muile batu otekiona kethima kia kauruto Muthia ibarombete mutongeria wa MCA ithile usokera na kwanjeria kuritaniria ngwe amwe na gavana Kawira kenda Kithe gunika nareke kurwa na ngavana
na nauita wengwa TV na tiro yana ngabana na obatiro yanwe lakini rate kuronwere na ate kuenda barutaniria ngwere indro engere ko na ate wetoto irira kingabana aturairi batu akithe tukwane omwere mami eto kuwa sore kinya ketha no wira o mutano tuwa sore otuta muntu tani no ekithomo kiawe muntu tani no ume o kalomana na to baromete kaire kaura bampuru bae na iberi batu itokomenya mporo ate kuthombia kawira kaite taritaya ndianje mukoro na wa utio ejirene okero yana munene anto tethuka kango kwera buru na wini yapi ango kwelenka eyo choke runguru ngabana choka ke mami akukenda wonka kenda nchara yomba wonka nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika Angera kone ate siasa hacha kibiri na kobie chonekete kurira mutakire ndio ngaya ngabana kawira mwangaza kila health center wandini antunene nara kudiati ni MCS kadumba na kanje kinende MJZ bagugita popate kwenda kuwa Nteto chiegemero kuganwa na kinya kibiri tikento kedra kibatera kya kyotongeria antunya kimama na mene tiempuru aburi na kumwira ate kombo karia ko kina konekete ukumirwa ni maida na kudira kiringane ndi chale chiegie otungeria County Marion Karugi katoendete Kinya Niliongaya gavana wa Meru Kawira Mwangaza Nteresia Lare wadi ni Antunene gishone bunge Kegembe North wendera wikinyetie kurura wadi Antwaru mesibitare ne Lare Health Center liunga kuthiatene na bamwe ba MCS na ministers ba county ya Meru kiathoneke MCA ni bona nite kumeneria siasa sekwa yanu kwa county ya Meru kwithirwere na county ya Nyambene na rwario konie kibiri bakimeneria mubunge wa Tigania East Mporo Abori Imwe pronto eitarambere Egembe yonze kuona sibitari emeron utiwondi ingi yarume yonwa embe okwa kyaka gwatuka mwanka thai ene embere etekeria antobembe utumiro imuntu wina agenda ingi itesia kuita county na county ide idawana keberi county ide idawana ambi kwina ndenge ithatu ndenge yana ithatu na ndenge ithatu kwena barika na niko bora ende vya zaidi waika ndenge hizi itatu iko bora lakini otoana barika iziara na kuona wakati bwana ene akawira Mwangaza mutoro kwa Nyambene mwere ni Nyambene ikirema tesa zawa na rera kaunti ere koro itanunye itare ana beto iyeto rieto regerete Nyambene na Meru nye mari ya tatu Tiania Embe na Imwe amorukore antobare jire na ibere Nabacho kabange beja na iboyo yena maguta ya kuedia tije biba kwenda kuedia kwenda baidia maendeleo jenu hapo kwenda baidia maendeleo remwito kuligara muno bwe antobalare antobantunene inkwenda kuboria na arwa muntu ore bwatumire ndene ya thirikari ya county eta kubwara iria mantu jenu jaja sibitare je na mantu jangi ja ujero aja Mheshimiwa Patrick kana ibara bange bakebere na oversight Mheshimiwa Patrick no bati kwara area rwaria rwenu mantu ja county government leo bogo ko bara bange bakweja kuga bagekethana na nkibere na barenda gweketha munene wetu wa county government ya Meru eto bere shetani afanya nini unaonya kwenda kwera Mporo mwete Tigania East bato tadurire Mporo au mete Tigania toriterangwe lakini unio tion kona na raura nara tu mweterete na tu turawireu uroko eta keberi na tu toeta mweko twa mukima akiaria gavana Kawira na inyeletero aria roro kiberi na kuwa roko ne tiurwa na nkibere antu alironga nkibere kwa idoko bakuria nkibere yumambi Saitani ashindwe ne ruare to kalomba baba ikiria ngowe weto changiria mtu nkibere torombe Murungu aturekere ituchiere ari twenange kuru tuke yakobererwa chiborona kanda aliyo mai kwa aliyo eno ntokoya kemenge kiukambiria kwa hivyo uko wimoko wa Meru uko bera na wenange kuru nyumba wena mwari nyumba wena mama weta ronda kuremano achemanya no abiri turukana
ringira Turukana mpe ringira borona mpe ukawa mukwadia bwala mona nkibera yau saitani ashindwe tugera imporo na kaduri mbuto bera ibo ishindwa hiyo pepo ndare ndumoru eteto ingava nongi ndingava na mama kenda mbeta kuriera maitha yatega chemani nange kuruchiato ibirwane abiri basaindira imundo umetiania yamberia kugaga koberana na ate koberanira kwa tiania na bera yokia kwa mwana bwa mwingana nkibere yake. Nkiripotera Weru TV kuma Lare Gembe North Mbeta Marion Karugi wa Kenywa. Angino kone ate akariba kaunti ya Meru batumire na kwaria rendeke biari rero ne ndirege finance bill 2023 araboreti ya bunge bobedire bayimiringa ndere kedire kiringa rokura nene ya mbunge nene ura wari mbispi munini wa speaker ndene ya mbunge akaunti ya Meru kedire karendiro Elias Murega mona boweta kwena mawaya ya raiki finance bill na kunendi batire kwedire kela koboya nedire tekinyeta kemanti yegi ya waki bo nyumbani untu ukadira bokyo guna Meru bonene kana Kenya bonde muduri murioki kato Nteto Rwari rwa kigina rwarurigiri ukinya ruju kiri mbunge nene nikenda rwarirwo ne bunge na ndi tumbita nto babingi bagita miali yao kumania rwari ruru bakiwa mendekithia jamwe jaja kiri rwari ruru nija kwinyirie mukenya na ndi rombara yao mwana muno kia bunge bara bamwite ne kaunti Meru ni botigira bombi bakawithia rwari ruru Nteto pinga financial bill ejeku nebugira kiniti manto jondo tomba kwa kanyombo ringa plus to bidha jonde antuko Imwe omanto jethera jana gaita gakyo nae message yakwa neje KMP beto 9 of them led by Mr. Chairman Redekere MP Bore turendo kwera na ntobaku bonde kenda tareki Thursday turenda wikwa 9 north from Meru County thai atore ao toriuga tere finance bill eu torienda a Kenya bakolokeri ni MPs bamearokie nde tubu bakiwa gintu kira kinabata thaiji na ndobara bakura mbechi gike thirikari ikethwo ikigitagitwa nikena ciomba gutakiriwiti na mbere tobugi nende tokana nakwa kotebu kwethira kwena mwanya yo munene yo anto bara baina bio na bara batena bio na ibuo nto Lions movement ekugatire meshara ename opportunity sione kana techa meshie era dharimi into Kenya ni walipa ushuru na waina haki ya kubwitherwa bwonthe ne thirikari buraba batere utefe baba kubwitheria antu na njira ya ubaundumia ni haki yo nontu mukenya ya thaia kwinyirwa ni ugoti no ya kumia amna bubu Elias Murega mutara mwegi siasa agwete ona kugwata mbaru mantu jegi wakiba nyomba akiwundu bubu atumantu babengi bakigunika ikethirwa ambeche utwareaga za rent achiombere kwithirwa igie kwa mwe then irengithirwa chiambakire nyomba kana tauma mutaene na imbize utwa wendete kwithirwa mutaene kibaraba ombete okurira mitaene ndone mubunge ngo akiwa akataura from I think 3% na iname lainka mori antomba kwithirwa etaura mantu za housing revi then yetoga tetere bunge especially into bia Korea then biedro kana petrol yedro ekenyanyia ugoti lakini manto anyomba to me I support it na Murega akigwata mbaru ugoti bongerwa kintu be kwithongomia na byambogita lakini manto za zangeza ragzare itongerwe nchobi itongerwe cosmetic ichongerwe manto makeup na wigs yu ichongerwe kwanza nya batu arume twatetheka muno ira turare abandon ya kuleaga ndeu baigwa taxi eu ikaba chieta ikimutu akiwa ndu barabe ne yewa mwanya ibaburi kwe wakanya bagaitithie yewa babingugi bitegwito koti instead of taxing more every ibai berwe taxi area ikenda to encourage batonya kire areas nontu ne kuandika so many young people nkiripotera Weru TV bitomudhuri murioki
na nikumira kinda tunende tugudarskyo na kanyaka kunoka indi ugeta kuro inchokerete na Nteto ingi. Kenda kutheremia na kwagirithia kimera gia kaua no mwanka twiji amwe na gucokanirĩa mathugani amwe iguru ria kimera giki kia bata. Kigomano gia kwariria kimera gia kaua jakio the Coffee Summit Kemero weekend ije tariki 8 kenda na 10 mweri Juju Nteto. Munini wa Rais Rigathi Gachagua uranwe mubangani wa kigomano giki atetheretwo ni Minister wa Urimi na Ndeithia Mheshimiwa Mithika Linturi. Tunajua uchumi wa Meru pia usapotiwa sana na ukulima wa majani chai, kahawa, viazi, na for the first time we are going to have the coffee conference kutoka tarehe 8 mpaka tarehe 10. Ibako gwatogeni arimi a biashara asiasa baraba dhuri na batethuri na gwatimbaru bakimera giki kirimara kionde ara mukawe no 3 stairs Meru ntuko izi thato tomureke kawa sharoroko. I wanted to bring to the attention of governors in the coffee growing counties that we have a stakeholders conference in Meru starting Thursday the 8th to look at the various laws, to look at the various interventions on how we can make interventions in that subsector. Kigomano giki gia kwejere moko emwe aja kiri Weru TV kenda tutigire inya murimi ura wenture ne buru na kutharirwo ijaraja gweta na mbere. Kigomano gia kawa mukondo ja kiri mara weekend yeze. Lisha Milk ni iria retu kuma aja Meru rithondeketwo ni ataramu ba kuma gwetu Meru Highlands Dairy. Iria retu ra Lisha ni riri thongi na no urinyo kugita nyonta kurugira njeku chai bugakenera bure amwe na muno riri na rigu enjaga mwirine. Iria riri Lisha ni iria ra gukara ntuku 90 na kuguti kumaka kinya wagura riringi na ndiruga chai na iria ra Lisha Milk wigo mwanya. Gura iria ra Lisha riri na nkuma ndukene riri akwi nagwe wholesale kana retail supermarket mwanya na magurija gukenia mukojo waku. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Treat familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall, dark and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe zote. Picheko. It's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusut kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe tuko na favorites zote. Entertainment kusut kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonda bathirikari na kinya kambuni turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Super mapato loan kana bunge turiongira branch yetu irere akwe nagwe kana waraniri na tugukurukira namba yetu edimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Kamboni area ya Meru Dairy ni okugwatogeni gwa murimi kiri monaneja urimi na Ndeithia sheria jaraja kethro jariki ni negesho ground gitoro njuma tariki 16 mweri Juju kwambiria thaa 1 cia rukiri. Na mbere njukia kanyaga gukaribisha arimi bonthe kiri kiatho getu kinene gia tuko ya njuma tariki 16 kirai getha kinara ASK showground na mugeni wetu heshima kethwa His Excellency President wetu wa Republic of Kenya William Samoei. Murimi ijawone na uthome manto mwanya ja kuongereria riaku na ucionere ng'ombe gwiteria kilo 50 na ijire kuma bogeta ukono njira sheki nande shegweka sirenji eku kuthondeka irobia ng'ombe wetumira otea na njira sheki nande na kinya uitano umenyeri boto jao ng'ombe icio thekethera iria ya fiunde na ciumete kiari mbetu bara bare ritende ne Meru na kinya ugono gwite kwetho kalijabo ukarithia ng'ombe kuma kilo 40 na 50 na kinya above ndikenda tomba gwita na mbere bwega
ukethro inyana mandagitari bakuma Meru General baraba kaeja na motungata ja ugima bwa mwiri utheri. Mugeni wa giteo akethro ari rais wa Kenya His Excellency William Samoei Ruto. Bwinthe ni bugwati ugeni. Ange nakuna tinende mutungeria wa Ndiguru William Samoei Ruto na erigeri kulionga Ndiguru na ya Belarus kenda wekana kirore na utungeria wa Ndiguru mantu nege biachara na kinya uremi akiaria Ndiguru neu minister wa uremi Franklin Midhikalento reu gete untuponende ugeda boite diraka Kenya bonene mantu ne yegi uremi na kinya kona bya Korea. And we've been able to identify areas that we can really collaborate in for the mutual benefit of our two countries. Probably most important is that for now, because of very short time that we'll be in Belarus, and recognizing or appreciating the fact that we want to move our issues faster because of the pragmatism of the leadership of the country, from the leader of the country. We regret that we may not be able to sign the anticipated MOU on agriculture, on the various areas of collaboration, which was my main reason for coming here, because of certain technical issues which require to be looked into and addressed. So, because already there's a document that you are promising to hand over to also be able to explore those other areas that you are not within the domain of today's meeting, I would suggest that we are able to exchange the MOUs or the draft MOUs for consideration by both governments. Ngelo kuna TMC wa Budugu Patrick Mudhuri nominate miati mbunge wa Kisio bunge kia Central Imenti kanime Central wekiri mangushini hata niwe waandike rais na munini kyo barua ya kuromba subcounting. Mudhuri ariwanende kushine kakuthira kirongwa na kuorongwa kiwa nende ngueni nguya rwangiro karia boneno bangani badirikari na tea rais na munini wokie Mudhuri murioki na kulikithia. MC wa Budugu West ne Patrick Mudhuri na ina chumiritie na kuthwa kuria kariba betha bakichumire ko wingi nikenda kuthwa bekinya gikaro kiria kitho gikiariro mantu kugani sentimenti akura gukinyite nandi wandiewe ina kanya kona division 3 ekinya gukombekana kagito-ini sub county kibiayo kana kaga gwito sub county umenyaga ichiaro je gitare anjeso achiara kwa neronde nande kwa utomenyere mono tumale karokere thaijire tutho kithongo polytechnic twambirie kana gaka tugakarie na kira tukuromba ndi mutongeria wenu mbigitwe bukiuga ibo kwenda kwa division 3 division ya Katheri, division ya Kithongo, division ya Kithirone tutho na ndio bathatu tonto thirikari no ikarombo no yejane kwa uturombe ni division 3 tuchoke turombe sub county igwetwa Budugu West. Patrick Mudhuri etho akiuga kagita gaka antu babiri guchumira na gwita uge baone kenda buthikirika no ntukwe antu bomba kujana nkungu kurigiria kugwa kuku kule antu bara baigo gintu gikiega ikijite ibambiririe ndoa baigwa university nejite ithina baigwa kwi mwana omuntu urahandikwa ithina na nde itubwirite kurise above petty politics chiantora na nikenda tukomba okuria nthu yetu twathirania na una ndi tucoke turombe ward 3 andike tukuromba twikira na into bia thirikari na birio turombe Katheri ward turombe Kithongo ward turombe Kithirone ward cia ura 3 twewe ijire
amna bubu akirotera mubunge wa Central Kirimang'o chini akemira barugere andikite atabati kwandikira munino mutongerio mugongo kana rais abati kwandikira minister okaria nwe kindiki na nenkwenda chokeria MP wa Central nkatho muno bwana Kirimang'o chini pastor no ntobwa kwandika baruga na inkwenda kona baruga uke na received muri jwa deputy president kana jo president na nene tige kuthomo ne alitwa ne thomo imindia inkwenda every media house ne nkrokope na baruga wetho na muri jwa received lakini onto toto era Kenya kuma 1963 nonga ke aturagolero katiba ura weja na uro twire kweja na kwa Uhuru eto Matiang'i ura kweja na nande kwa Ruto areto kithure kindiki iminister no ga saina ten deputy president kana president iminister mando ya imanini muno kuigia ke president kana kathithira speaker mbunge Meru athithirie kurombera sub county je kirantu inkwenda chokere speaker wa county assembly nkatho muno bwana Ayubu Bundi na wa Ayubu Bundi mwalimu aije kuromba akanyua na arombere kindiki na amwa nande Ayubu ne chokere ole onto ne kanyua ne chokua kanyua nkiripotera Weru TV mbitambo thule murioki Rais William Samoei Ruto natongeretia Kenya na kinya atongeria bangi mwanya kimaromba ya mwaka yo kurombera thiguru ya Kenya ni mambura ya redrita gita na brende ni mukawa yo muchina munene yo Nairobi amabone ndikaborio ya zimio moja itumbira kwithira ikinya marombene ya Kirwantu kwenarwa kuendelea kuinjirinya kwerithia Kenya nikiba kethiro bagita muthitho jo wa kanyomba Nteto rindene musona jo finance bill mwaka jo 2023 amonaku na kwethirwa Nteto jinithiritwe mukirito regani bo bwinge kumakira ntere nyingi cia nthiguru Rais Ruto naregete kwethirwa iciugurira aria ntu kwenarwa augira ntu barabe misharene no mwanka bakethirwa bakigito mungana jo 3 kenda wakira nyomba antu barabe batina mishara. We feel the pain of the 3%. Then it's because we are alive. But if we feel the pain of the millions of young people who are looking for a job, if we feel the pain of the 7 million Kenyans who live in indignity in slums, then we are human beings. Musonda juja finance bill na juja na Nteto nkozo shokoni ogoti juri kwithiro jere to antukoro kiri karone bya bunge kirinkindo ijire second reading bunge bare nabo bakoraga na musonda jujo ibere kwithiro beta mogaro kujao kirinkindo committee of the whole house na janande ni wa Kenya bakaba medho is that we will not wait to see Kenya go down, but each one of us will try our best to contribute in the little way we can be able to do to make Kenya better. When the President of Kenya says we need to make a contribution to provide shelter to those that do not have it, are we vultures? As we participate in this important debate on the finance bill, let us ask God to open our eyes and enable us clearly see real choices that we have to make. Kenge no kiri mushemano juju rwangiro rotongiri bashokire barikane thirikari ndirwe Rais Uhuru Kenyatta njunere ugatere okamena kagando tene morari na kaere oterojo rotekinyam. We want to plead and persuade all leaders also to reconcile with the truth and the reality. Because even as we reconcile with God and men, we also need to reconcile with the truth. The truth of the matter is that William Ruto is the President of the Republic of Kenya. Mona kwethura na kuyokaria meri mirito gisiasa igushikurana ndembo cia kuthothe na gukumya kuma kiriko ya mwanya cia bunge icokaniririe kirundu. Ntomeri kuma kire atomeria na atongeri baba imbere kithrono ikinyira mothia na kuingwa kiwa kirito rethe ria mwana na ria moyo mukembu kirinde kenga ikiromberwe kendere kurekanira. Forgiveness doesn't mean that the other person is right. Let us learn to forgive one another. Let us learn to speak one language in one accent and be in one accord. And let's continue reconciling the people of Kenya, because together we are stronger. His first appointment on being sworn in as president
he shocked all of us. His first appointment was to a man who had made it difficult for him to rise to the presidency. But he was forgiving, he was magnanimous, and that was it. Na je maromba jambere ja bunge je 13 amwa thirikari Kenya Kwanza maromba jo jangija kethro jithi karamisi emothia mweri jo 5 mwaka jo twetete Raya Mahadevaya Trayambakaya. Nke reporter Ntoshoro TV kumaje kingina ngine kineke mshunja Nairobi mbeta Boniface Mongera. Angena kuna tinende akiama pake kundi kia arimi bamira bari uga bairuiro nero kuruira kimera kikenda kiomba kwithira nende kikirita wa kima uko ya kwithira nimbo kitaba uwete nende baketha bakiara kikinya na bunge kenda utiro ntoibo kwithira bukiara kwana mirane kuritwa kwambo kita amona bo ibedire tupagita na mbere no kadha minister wa urimi Franklin Mithikali no ntubombe chiretire nende tumira kia milioni 130 ire kwirigiro kwithira chitithira kia urimi okimera Mwaniki Nteto Marion Karugi na utoachio. Akamite bakia makia mira kumanya mbene kije kene mira Growers Union batongeretwe ni mukarite wo Moses Lichoro ni basi umerete werune na kuwabatekira bakangangana na kinya kwaranira na tongeria bo utira ni bakuthetera kimera kia mira kuritwa kire na kanda ya ndawa cia kulevya. Na ngwenda kwira leaders betu tutimama mwanga tuhakikishe atongeire betu ba Meru County kana kuma MCA MP mwanka ngabana mwanka CS yotu Mithikali Nturi bakwatania bakwa kintu kimwe kenda tumba kwariria kimaki tukimba kuona ndawa na ngesogera pia renge CS yotu Mithikali Nturi na aririe ntukwira arari ntukarura ke kiwanja kia ndege kana ndege cieta Israel nyawe auwa ahakikisha mira eweta mwanka Israel ndege ciongelwe ningo muromba baba mwa boye tomato rungu na tobaka to rungu na tutebua ino ne formula tene na ina jamani wayo na ina bai jamani yoyo na ina tongera wange bande na ina committee very strong na bi malengo ya yombe ni mete zumbe yumara kinaganda muno kire ambunge bonde ba Meru twina mubunge azula wetu ndu twandani kilio karitho muntu ice mantu amira sana ito kuromba watane vya bunge ba Meru bonde pandike motion yo kuendie mbunge kenda mireri toke list ya kanda lakini bayo andika twina pillars bele ndene Meru County bathirikari Kenya Kwanza mweshimiwa Kadhuri Murongero senator na waziri Linturi baune bwantu baruto baraba number 1 kana bambere na baba kolokere timu ya toba miendi mwanga ke president nwe kenda ari na bunge ba Kenya Kwanza beta mbunge support motion yo kuruka kenda mireri toke list ya ndawa cia kulevya ko ndiromba kire atongeri betu atiri itweke siasa cia 2027 kando turwire murimi omira na mubiashara omira itara siasa rieta atia bakiaria na Weru TV akamite bani basokerete nkatho minister wa urimi na Ndethia Mithikali Nturi no ntubotengira mira kigina kuma kire ministry ya urimi kia ukiria murimi na mubiashara wa mira ito musokeria nkatho no natengete kigina kia mira 130 milioni kenda wita gutethia arima mira bakuthuria ndui na kubuthia mirari charge itowiri tukuitaji sauti ya waziri wetu Linturi akieta manto ya mira na thituraibiru obo na aramietere akibokaira mananazi ndre mbere kuma ndrene Kenya no tiri ingi yaumara niu iranjiririe na no umite kuria thoko ku turaibiru obo boya muno riraraberire ndre ni ciongelo ingi ni kenda mira yetu nio ikona kanya kakona ndege ni kende kombo kinya Israel ku ni tumucokeria nkatho cia mwanya muno na ni tukwirwo nwe bunene muno na nakinye riu nareke nobua akira wetho na kanda nigwa mira ni no mwanda wacha kulevya baraka bakorota no ntobo batabwithia recharge yuturia mira ni ndawacha kulevya koloki ni batumite ntumwa kire Edwin kiongozi na kuwa ndone gesunkia cia tukwenge kwena mtu wetu Edwin kiongozi akiwa mira ito na report ya kona 10 drugs kou kango kuromba Edwin kiongozi tafadhali endia mromo yoku bora wendekia lakini wachana mambo ya mira na kiongozi atuma batu tumusambulia sana turantu bembe no tutekwenda ubaguzi nareke kwa mira inda wase kulevya ito kinyarira kwa mira neri ya rongarine mira ebwiri kurero ngarine kinyenga bana mudhambi ongare akona matuku akamengiri ngorondi rari ya ngarine
Nkiripotera Weru TV kumembe Beta Marion Karugi wa Kenywa. Na nikumira kindeto nende Marion Karugi to that yeka gatanta kindeto cheto ni bwana ntupa kwithira watanirite no niende chakinya tha ithatu anusu tukitha tukiotana ringi no ntubonde to cheru tha ithatu muno to madithia au kare Purity Richard na Nteto PHINEAS IMAANA.